Oui manajanao monsieur le président. Allô, assistante mandray anao ka assistante rabô fa mandray anao fa tsy président zany, assistante. Zafady somary manelingelina vao maraina fa misy zavatra tiako antanina kely zafady a. Ye. Oiza tsara? Andeha tsena ve de andeha tongotra ha? Oety le veo teo engany. Oety le veo teo a. De angala baraka olona fotsiny. Azafady aksia. Miala tsiny koa am'le saka sy maizina fa tapaka koa manko nijira aty aminay aty. Ay mo appel kay fa tsy appel vidéo azafady. Le mombany hoe avirina zavena zafady le fandehanana ny Kenya le hoe resaka fipihana billet d'avion mandeha ny Kenya ady. Fomba ahoana zany fomba fanefana an'le izy. Nareo koa ny ohatrany olona tsy mihaino mihitsy fa mijery ve nareo sa mihaino e? Efa mazava be angamba reny teniny reny hoe etoanay any 50% ny frais nareo de nareo miantoka ny 50% ny frais nareo. Misakafo samy miantoka ny anazy mazava ho azy mba ialana amin'ny hoe ty fady kisoa ty fady anana. Za misy zavatra tiako resana amin'ny président. Tsisy tanto no aty fa tsy président zany. Misy ide kely ty afaka mivarotra vilany kely anao resarotra hitany 50%. Za zany tokony andeha an-Kenya fa za zany tsy tafandeha satria za tsisy vola. Tsara be kosa zany ka tsy andeha nareo. Tsy azonao ma raha volaniko zafady président zafady somary hitanao i vola aminao le tokony atao frais-nakazy igny amezanao za ivangako vary ndraiky ataoko volim-bazary. Fa itony ve adala samy tapy tosika de biena ty fa tsy tosika fa meno e. Ny tanjona iny ne sady mba hoe anona ny ekipa pirenena malagasy tsika rehetra mitambatra de mba hoe mahita ny andavy gratuit anareo mba sa mandreraka aza. So de mba mety omenao na le za tsy andeha fa omenao na le tokony ho fraiko zegny fraiko mandeha ny Kenya zany amezanao za fa za tsisy volim-bazary. Karaha ny tapahana raha. Allô président. Silbert, viens nun! Fa tanarina zay zazazany e! Some guy.